ele mea le ma sei o maua ke lo son tula fongora mea ko o se soli tula fono le la foa yo la pisi le sami vai tafe no foanga tu fua e fa le ngai nai le sio manga ma le ola fa na tu romanu la au ma fi ngota ai mai se lota to so i fua ma lo ina a fai fa ma ni ni soli nga tula fono ole ama fai na mo lia fa salaina o i se fa salanga mo tangata taito tasi elesi lia le lima sepulu unite po le tolu masina fa fale pui pui mo pisilisi elesi lia ma le selawi unite po le ono masina fa fale pui pui Silong tang yo la pisia ma ru sia ko mai Ciao fine loa de la foa i fa asoli tu la fono o sauta mo nisi fa matsalanga fa so tai mai le matanga luenga puna o fa natura masio sio manga Juice for the animal loving kid. Jungle. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Are you done, Cuz? just a little also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai fa long on the sauce with Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. Fema why? Emma was sauce for Lolo, for company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Ia fai se kala. Fa fenga ba kare skala. Kau nga avia o sikseng samo. Kau fenga ko lu kasi o kau sa. Sikseng samo, fa fenga fa mau ngia office ko sikseng. Pengo fia. Ale ilo tus folau. Ia pai fena mai lau pe fana. Se IT fa ilo o tonu le ngal pe fana. Oh, ai ala tu lang ala no fa mau. O so. Ava pe no ona tena fa mau. Ia em fa fa mau dia le lai sene av ta aval. Orang pe polo fanguang aki ngofoi. Ia pai fa mau ni suyo no por su mai tai. Fa pe fo se tu si mai fa fia. Ia ngala ke ne amen fa mau ia me pa ke ngofo mau ia. Ui, aku lang makan. Fa mau ia. Pa pe fil skala lo swa fam tai. E mana mi pe palo ia mai office of one so. Ui, ini fa fe kai so le wa nga ka catch up ko yo nga ia. Moni si whamatalanga, e se o tailo ofisa komisi whainga palo tai muli nuu, i le numera valu o valu ono valu tolu. Puipuinga o le fulu masani. Pe a whai wa e a fia ia unga le fulu masani. E whautuaina ne whaatinoina o puipuinga nei. Pupuni lo fofonga pe a tale pe mawhatua. Fufulu mamali mai temi uma. Whai lo tali fofonga i temi uma e puipuia mai ai isi tangata. Ia e nofo i le fale ma ia lava le malu lo. Tau mamao mai nofo anga tumutumu. E vavei le pipisi al fulu. Ta ofi le whanau mai le aonga pe a whai ualia e ni aonga le fulu. Tau mawhatatau, ma ia tele le vai e tau mafa. Inu ni fuala au mea tinga pe a fiva pe tinga le ulu. Mo le whanau, ia inu tala vai e peo na whautua ina e fo mai. Ta ofi le pepesi le fulu. Mo nisi whamtalanga, whaafso taile matanga luenga i le ono o po le valu se lau ono whawha o.
Whatalo wha whawhelo i atu ilo mai moanga Samoa i lene fiafi e mai se le puleanga wha ke pikpo Samoa pia. O nisi ni o whapopongo ta tō talo Tautai mo lene asfareile a so valo o Novema lua awhi lua wha. Mo moatu i ta tō talo lene fiafi e le i o ina atoa e le palemene New Zealand le isi vaenga o teunga mo Citizenship New Zealand o tangata Samoa. Katalina Tovia mo le reporti. Report yal tala muolo ta uai ele Italiana su il Parlamento New Zealand si o teunga e fa tau tu la fono tau fa ofi il Citizenship New Zealand mo tangata Samoa na fana na ule vai tau pulenga New Zealand mai le afiva se lau lua whaanga ili afiva se lau whaiba o le atu langa ele Italiana ia su il Parlamento le teunga mo le anga vaai o ila atou na tupunga mai ia ila atou na fana nau ili vai tau pulenga New Zealand se ia vangana ai tangata na whana nau tonu i le tausanga e a whaiva se lau lua wha anga i le a whaiva se lau whaiva. Le teu ngolo langolango ina le sui whai pule o le New Zealand First Party le susunga ia Andy Foster. Le olo o talia ina o lo o au fia i tangata Samoa sa whana nau i tausanga o lo o au fia le tula fono ai ua mai a matalia ina o la tau Citizenship New Zealand te minei. Ni e toi whaafo i tupe sa tatongi ina ia la tau tausanga mo le anga vaai i a Citizenship. Talina Tovia mo le Tautai. O nisi o tala, te tala alo ia le whale aunga fōu mo alo mwhanau o le awhio anga o Samatau. Katalina Tovia mo le reporti. Le nei ngā luenga tele sa te tala ina alo ia le tai awana nafi i le lau mua le aonga i Samatau. Le sa awa ia i le ampasa i apani Samoa nei Mr. Senta Keisuke, le minister mtanga luenga wa onga manganuu se ula Ioane. Whatasi ai ma le aon malo Samoa, tui ma le ari whano vale to asua lau vili lua. O le amatanga le tausanga nei sa talia ina ai le malo i apani le tarsanga le afiu anga mo sipso swani. Matawa au ina ai le ofisa le ampasa i apani le seleni, e fisoswani ai le fausia o le nei ati nai. O le tau atoa le ngaruenga e valu se lau 2 futa luafe, iwa se lau se fulu fata la malfitu se fulu valu sene. Lea e au fi ai ma le tolu se lau ona se fulu afe ta la o le seleni sa atu ina atu le malo i apani. Ai tolu se lau fitu se fulu faafe, se lau fitu se fulu ona ta la ma le valu se fulu sene. Le seleni sa sa ili lava le afiu anga i ona vainga ese ese. O le fale a onga e valu potu a onga, o le potu tusi, potu mo fai a onga, ma le potu mo le pule a onga. I le sauno anga la fianga le minister mtanga luenga wa onga, sa ia momoli ele whaftai whaptoa, ale malo i le soifua fina o le afiu anga, wa afuaio na tino le ne ngā luenga tele, wa le soifua o wina o whana o le nuu. Na momoli fua le whaftai le afiu anga le whai pule ai maise komiti, i le lātou sao ai maise o fita sa fianga ai mai lātou i le tau sa ilia, o awala e mawai se le ni whātino ai nga luenga. Sa unua foi le ampasa i apani, i le tāua tele le nei a tinae, mai langona lona whanga e tia, ona o le whitau i le mai o le nei nga luenga, ma le mai a o lona taimi le tūla i mai ai le tofinga, sa tau fia i ui e lona atinu. Mai e lona nau ta inga le a bea le nei a tinae, ma no fuanga e fufoa atu ai nisi o whanau a ta mamai ma whiringa, mo le manuia ma le lumana i o ainga, nuuma e kalesia ai mai se Samoa i le manai. Talina Tovia mo le Tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Mai mo mai loi tala le Pasifika, mai a Katalina Tovia. Tala falava se falinga le nei tala ma le Pasifika, na wipatia mai le tio whawao malo a New Zealand, whai na winati le nangulanga malo si company le Uncle Johnny's. I tala te mua ripatia le vavena tala i tua o le sa avea mpalimia tala wai o fiti, ya Frank Paini Marama, a o fatu a ono ai masina talu na loka, mai le se fululua o masina o lona whasalanga whawhale pui pui. O le masina o me lea sa loka ina ai Paini Marama, Patasi ai malkomsina o leo ya City Veni Kiliho.
Pe tai wa fa moni le official fa pui pui o le fai ungolo o muli ta ia lava lo tu la fono e tu sai mali tal sanga pa ni marama pa pe le ilo longa sa fatino ina i le sanga le mula o tele ayo tanga tanu u pe avave ona tatalai o se tanga sa lukaina pipotia o le amata i tuina fo i le official fa pui pui le se sunga ya pa ni marama a o tatalai na i tua le asona na file na saini ai le fenga nga Solomona masaina e anga va ai tanga tanu u o malo e lua i fe malanga ina saulotu i le vawa atunu e lua e au noa malitano sanga ina o ni visa i fe malanga iai. Le asasa ini e le palemia o Solomona ia Jeremiah Manele ma le amapasa o saina i Solomona ia Kai Wei Ming. Whalia le amapasa o saina o le tasi le nei o la sanga ua ausia e le whainga pa anga Solomona masaina ma o le afiso soani fo le nei whainga pa anga i le lumana i o tangata nuu i le whaasua ingo te mai ma anga va au malo e lua. Tawa foi le palemia o Solomona o le amawhai le nei whainga pa anga o na whaasoa i anga nuu ma mawhai e foi e tangata Solomona na malanga atu i saina ma mori mawina ati na em tamai o tangata anu i saina si iti ai le tamai le tūlanga i ati nae ma le tamau a inga o atu nu e lua. Tala i el Pasifika ma le whaiunga le neva i aso tau whaaseifua. Juice for the animal-loving king. Jungle. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Mai mo mai loa i talo le soifuanga le kalesia katoliko le lalangi atoa mai a charity tuala le misio. Toi whatalo whātu Samoa, ma le pui anga whakipiko Samoa pia o tala o soifuanga le kalesia katoliko mai ima o le lalangi. E tomo i tala, saunoanga mai a katina le pia Batista Pizza Bala. O se file mo Yerusalema, o le file mo e mo le lalolangi atoa. Pamtalaina e katina le pizza palala na maftanga matangata o lo ito tono le aipa ia. Lo la tomo o mia se suiva ai o le atua ma le fia whaalata o tangata ia te ia. Sana fe au na momoli il fontanga lalolangi mai le pateriaka latina. Ia talosia se file mo Yerusalema. Toina mai in le salamo i se laulos fulua fai upo iono. Safaya ini no fuanga le aonga University Katoliko ni Ioane Paulo Lelua i Lublin i Totono Polani. O ata tau tatalo momoli ina mo se file mo o Yerusalema o le moni o le wala au mo se file mo lo tatou lalolangi atoa. Toi whaamanatu le tāua o le whaatalusanga na mai le tuspa ia e so o tae malu i tau le so i fuanga o tupu mai le ni taimi i le a aipa ia. Mo i tātou kerisiano o le file mu e le o singan wenga tu pito na o le ekalesia. Ai o le tuli loa mo se file mu o lo utau aweina i le ngan wenga whaatala lei ma le whaasino manga le ekalesia. E mai le atua le ngan wenga na ia wala awina i tātou ma whetalai mai e whaindoa ia i tātou lo tātou whaasino manga o le atua lea. O le ngan wenga le ekalesia e whaatau nuu o le launga atu o le atua ma o le whaata ino le atua o le file mu. Whatatau ingan wenga le kalesia i totono o le a aipa ia, lo au mai e leo staulanga pizza pala, hata se lua mai le tusi o whaalinga, le whale wheta whai, ma le whatoa whaiawa. I lona mautinoa, o lo whamtalaina mai i ata, na tā ua le nu o Yerusalema. O Yerusalema na mai le langi o le taulanga o lo ofio ai le atua. Le ata i le whale ie o le tausinga whaapelepele in maaftanga ma le na fofoina le lalolangi. Ma le whatoa whaiawa, whaamtalaina ai le soifuanga, le maaftanga wavala lata ia Yerusalema sa tatau o nei iai. I tala whaupopo, sa ili o si taulanga o lo i totono Pakistana, ia whauina se maaftanga e ala i le tū whaleanganga i asuia. Na taita ia e a ke pikpo Benny Mario Travis, le taita i langolango al puleanga. Na awai
I se fisil whainga o staulanga saini maota le a kipikpo. O talanoanga I se toi whawino so o tanga ia whaaloloto ina mo le nofo a staulanga. O le staulanga Jesuit ia pātele Robbie de Lima na moli mawina le vainga au tui sana whalinga. Ia tau lai ia I whapotonga o loo whapongai mai maftanga ale tastor pa ia. Tu sai ma reporti mai le Catholic in Pakistan o tu stala le ofisa fasalau ale kalesia o lo I Pakistana. Whaawau le whaasoa o lo tātou atua o le whaapotpotonga whamtalaina awala o lo o whainu whailoilo tastor pa ia o lo I totonu o le soifuanga au auna I le alofa. Le na vaaya ia Yesu le upu liu tino tangata. Malana whainga taulanga. Whaamanino whaalawaitele le whaapotpotonga wa lena o se walaulia e awai leo langa mo le atua a ia whaalautele atu I totono le kalesia. Toina mai le tuspa ia ti ute whaalia whaapoptonga na ala mai tala whaasolopito whaarotanga le maftanga le atua maona tangata. Sa mai le whengainga tuai o mai le whengainga fou tolu le penetikoso. Ia o ngā sangato Paulo I mea lofa o fo ina mai le atua le wala au mai le tusi a Ioane I le moni ma tusi ngā sangato Luka I ngā luenga o loo whamtala ina I tangata tali tonu I le atua e whaatusa I le tasi o le whatu ma le mawhauwhau. O lea I leo langa mo lea nganga suia o le o ngā tutonu ngā le mūlea o langa whaau staulanga I tutonu o mawhtanga. Lana whaamalosi au mo staulanga ia whauina wanoa e tatala ai whaatalanoanga whai. Talanoanga mo o mia le whaalongo tutoa la ngona ina I le alofa ma ia unoa ma se whaamasino atu I manatu e whaasoa ai. I saute o Asia e ono tupu ailu I tau I whaatalanoanga o suia. Lea le tau e whaamasani tu mga nuu I talanoanga whai e ngā ngauai le nofo le leoa ma le ita. I tala whaaiu, whaaftai le tupsai fita e whaasalau mai le ami Italia o mua au o ngā nuinganga lei mō tangata uma. O le aso tofi, le ana wheloa ai atuai Pope Francisi le a whainga nuinga ma fita o mua au Italia mai le ofisa whemalanga inga le Italian Army Corps. E mole sa uninga o le whailonga ino le atoanga o le fitus fultausanga o le nganuinga tāla e a St. Christopher le lato sulufanga na mai le afe I vaselau lima whaa. Pa whiloa ai I le nofanga o Clementine Hall e le tamato psa na amata I nona vi I o le militeli le lato filfili o le sangato na manifasia o se na loto tele ma au auna. O le tau o le aso patipatia I lo lātou sui whaavai. E whai ma whaosfianga ia I lātou. Le tau singa o a lātou wholflanga I whaatinonga ma le itu whaaleanganga I le lavea ina ma le sosoani I tangata. So e whaamanino le avea o Christopher pa ia ma la lātou sulufanga ia mana tua pea I le taimi o lātou au nanga. Le moomia o le atua e tautaia ma kālesia mawaina I tiute o moomia mai e tangata. O le whaatau o tamali anga o tangata, pui o tangata lima vai, le whaanaunanga mo le whaatoa ino se filemo, whaapea le tupu whaafose I mai o whaalawlawe whaale natura, ma whaafitau li I whaama I pepesi. Whaalorungia fo I la autou sangato, o I tātou e le o ni toa ma lolosi. E le mawhai fo I o tātou lima o na tau ave mea oma, e tātou te mo o mia pea whaamanianga mai le atua. Le awa ngenu ma le au pa ia umai le langi, talo sia I mātou. O tala I o soi whanga le kalesia Katoliko, whaaftai tele langlong sua Jan Mouse Company Limited, whaamanuia le atua I a Samoa ma le puleanga tō whaasoi fo. O le whaiunga le nā tātou talo Tautai mo le nea fiafi, mo le ate whaftai a tātou sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Jan Mouse Company Limited, malamitanga luenga puna wawhal nā turam sisi o manga. Ia manuia tele whaiunga le ne vai aso Samoa, tō whasoi fua. Mori aku le nganga whawhkai le ngai kuar kakoainga. Ai whakari mai whai rau rua ngai kuinga. So se wharawalawe rek ngu, poi ponga, maliu, e ave la pisi ka whainga. Awa a saulelo la pisi, kumunga o la pisi e wharawalawe.
Papelo soka. Ai sea. Sorry. Lembang ako suya nga kale file media. Mas business ro ko ingo. Alalan me mind your business sa ko may dungo la pise si ai. Ole soli chula fono le may la pise company business. Lung mo la pise awala. Pese pala ingaro lobis. Ala me ke fia parts ama ilaw si parts malo mercury. If I told you to find law man matangal wengo puna o fal natural masio sia banga. Haso ka nga way electronic waste. Ka ngolay lo rubbish. Pame. Are you serious? Ele coupe fai pisigisi ele kong iskavale ave ka fainga. Kango yang me. Get out of here. Samoa, tanto ngalulu fa tasi ia fa tuma wina pea le matango fio Samoa. Juice for the animal loving kid. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guyabano. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Ore hais, ore suesue ngau tupe mau am tu whāro ai. O wha mau ngā rea tu ina mai. Wha fo wina ai fo numero whawai. Ore fua ino, ore whasue ingo tau o loa. Mau au nanga. Ia fai se kala. O whawhianga wanga kere se kala. Kau wanga avea o siksengi Samoa. Kau whanga a kua lua kasi o kau sang. Siksing Samoa, whawhianga whamau ngia dau fisa i ko siksing. Pai ngō fie a. A le ilau tu sifolau. Ia pai whaina a mai lau pepe whanau. Se ai ti whai loa i o tonu leo ngāle pepe whanau. Oh, ai ala tu langana no whamau. O sure. A wha peo le nu o na tena whamau ai. Ia em whaion whamau ni ale lai sene evta avali. O lau pepa o lau whanguanga ki ngofo ai. Ia pai whamau ni ale suia nu por sui te mai tai. Wha pia fo se tu si mai whai whiau. Ia ngā lai kere a men whamau ngia me pake ngofamau ai ia. Ui. Aku lang ang makan. Kusang pamangyo. Papek fir skala lo swafam tai. E mana o mia pe palo ia mai office of one so. Ui, ini papek kai so le wa nga ka catch up ka yo nga mia. Moni si whamatalanga, e se o tailo ofisa komisi whainga palo tai mulinuu, ile numera valu o valu ono valu tolu. Ole manawa tsa elo na dua ile lalo langi. Fa mai o mali wai tamai ti lalo I fo le lima tau sanga le matutua. Manatua, puipuinga o whanau laiti mai rota, ma whaatino le tuma malau tele I totonu ai ngā mono soifua maloloina. Let's do it for our children. Greetings and Salufalava Samoa and the Archdiocese of Samoa Pia. Here's another edition of our Tautai News for this Friday, 8th of November 2024. Leading on our bulletins for tonight, descendants born between 1924 and 1949 have not been supported by the whole House session of the New Zealand Parliament to be eligible for New Zealand citizenship. Catalina Tovia with that report. Salamua Online reported that on October 24, the ruling coalition of National, New Zealand First and the ACT supported the Citizenship Amendment Act 2023 on the basis that citizenship rights do not extend to the descendants, and a further amendment to extend citizenship to Samoans who were born before January 1st, 1962, the day when Samoa became independent from New Zealand.
The Committee of the Whole House session, however, accepted only one amendment. The amendment put forward by Andy Foster, Member of Parliament for New Zealand First Party and committee member of the Governance of Administration Committee, proposed to refund applicants who will be successful in their citizenship applications. This means the application fee will be refunded for any successful eligible applicants under the bill. Selena Tovia for Tautai News. Finally, in our bulletins for tonight, Samatau Primary School officially opened its new school building. Catalina Tovia with that report. The opening ceremony was held yesterday at the school compound and was attended by His Excellency Mr. Senta Kisuke, the Ambassador of Japan to Samoa, alongside the Honorable Se Ula Ioane, the Minister of Education and Culture, as well as His Highness, the Head of State, Tuimaneli Whanova Aletu Oswalawi II. The demolition of the old school, including the construction of the new building, cost 823,914 tala and 78 sene. Earlier this year in August, the government of Japan provided financial assistance of 360,000 tala, and the district council with 98,309 tala and 72 sene, making up 458,309 tala, 72 sene of the funding of the project. A total of 374,176 tala, 80 sene was funded by former students, villagers living overseas, Matai of Samatau with their monthly 5 tala funds, put aside initially for the old school, church ministers, family with fundraising. According to Mr. Kisuke, education is, needless to say, one of the important sectors for the socio-economic development of the country, and Japan has been assisting this sector through reconstruction and upgrading school facilities and dispatching experts, particularly in the field of science and mathematics. Seula also added that he believed it is also important for all children to have the same access to education whatever they are studying. He expressed his confidence that this project will allow the present and future students to continue their learned activities. Talina Tovia for Tautai News. And that is the end of our Tautai News for this evening. We wish to acknowledge our sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chen Mao's Company Limited, and the Ministry of Natural Resources and Environment. Have a blessed weekend, Samoa. So far, so good. Orko wa inga le wala pisila le pa. Ia vele mero ko mai kai fa usai ko mai no mala wala plastic ma pepa. Ngana mo fa le ko no fa. Jadi, asia, ele so paske. Ana ne ke sa wir ka langa o lo paske. Uso, ana la kalak to o man lapis. Ai le lo le me ko ro lapis. Pa pa ko ngau ako le nga sa ma oi. Abele fali. Asia, o ba kere lo fa lapis. Pilol sol tula folon fa lapisi no fong fa jeli. Au vai fa ya ale lol me ko lapisi mo mongo kong lo kanga se ol fale. Ole sori tula folon le susungo lapis em fa na mo ele fale. Mo ma ele fa nga. Ale ke va ya ko ile susungo ma plastic. E pu ele o son ole va mala au. Ele lei mo fa mo fa pala a o plastic. Ave no mala wala. Ai se